Kajing lakai quarter final Haprang ka France pat ka Portugal haka siteng met hakaba ka Fran kelala ban yorong saka semi final jong ka Euro aljar apsau. Hadin baklala bat pendrem ya ka Portugal haka penalti shootout da lai lasan gol. Kumbang itep pa haka jingalkai kalong keba itnat sisa hado kata-kata bat hado extra time ro baro artli kiri kimla banyo tep gol hendai day haka penalti shootout baka France kelala ban pendrem no senton ya ka Portugal dan lai lasan gol. Tekumta kajing angnut jong u Cristiano Ronaldo haka neka Euro ajar apsau kalakut no namar ba umla banwanda jingjob ya kari Portugal bat kanteru kalas haka neka Euro ajar apsau nakabanta u Cristiano Ronaldo bat kumjuru ya u Pepe bat haka semi final pat ka France kanyakun persya ya ka Spain hato u Kylian Mbappe ulaan banwanda jingjob ya ka France ban yorong haka final jong ka Euro arajar arpsau. Tongin saya page mana bacap haka neka semi final. God bless you, Bon.